narampaye nk'utwo tumiliyoni tubiri nguha inoti ya 300 nawe ureba akantu wakikore. Ça c'est quel gasuzuguro? Ntago nagusuzugura. Ça c'est pas logique. Pourquoi? Est-ce que toi tu peux parler le français? Oui, je parle. OK, conjuguer le verbe avoir au présent. Verbe avoir, je, tu es. Nawe igaruki. Nkuko mubibona kuri screen zanyu murahabona umugabo witwa Yakamwana ndetse na Gisa cy'inganzo. Mukanya Gisa yavugaga ati yakandamubonye, Gisa ati yakandamwemera, ati nzamugurira ikese ya byeri, yakatura kwakire kuri Yago TV show. Okay, muna furahi sana Yago TV show. Sibwo bwa mbere twabonana ndakuzura ntinya zamani. Yebuka nkubwira ngo nzagusekura ntumaho vuba vuba nsaba imbabazi. Umani 20 byarutswe kugira ngo ntazakwangiriza. Mugomba kuntinyerera. Uramura revo ndiho muri iyi minsi ikece we yagwari bayambara. Ikece yagazanga. Umva reba kamera neza di. Ikece yagazanga. Umwambaro ubukweto bw'ibihumbi 200 aho nga. Umusa nagisa uramupinzira ukuntu yambaye. None se Gisa gisuyungu harya wavuze nguzangura inzo. Yaka iyo nkweto yitwa gute? Iyi nkweto. Ntago uri kwireba se. Mbwira izina ryayo mu mivugire. Hano nukuvuga ni Air Nike OG. Aha, yitwa gute? Twadukweto tugura 2. Bayita Rivet. Classic shoes, yeah. Reese Vilton. Bayita classic shoes. Reese Vilton. Reese Vilton semi. Igura $150. Nese iyi Air izi cyari cyo. Iyi ngiyi ni zimwe z'inyamirambo zigura iki? Air ni kirere. Cyakoze yagoreka mubwire. Yakandamukunda uyu musore nifuje guhura nawe tanguza amani mugani we ngo tugire ibintu tuganira. Yaka Uwiteka agiye kukugira umuntu udasanzwe. Uwiteka angira gute? Agiye kukwanza ugiye kubona amafaranga menshi aruta yufite. Amafaranga se wondusha amafaranga. Oya ntayo nkurusha. Wowe wabi wanje ukamara umwaka. Ngutunze nkugaburira nkwambika. Ubi wanje wowe mu rugo. Ndabizi rwose Yaka. Uza amafaranga mfite wo. Ndabizi ejo bundi washize. Uyu nguyu ni umugabo wagura ikese uyu nguyu. Aba ni babandi bamwe nzago za turuwasa. Neza abantu nk'abanga. Yaka wazansuye ariko mu iyi shati urabona itameze nk'iy'abagenerali. Cyokoza ni y'abagenerali da. Antuka vraiment Yaka unapendeza sana. Ariko noneho Yaka usiga bimeze neza pe sinajya ngo mbeshye rwose. Oya. Ejo bundi se ko nagiye kubona nkabona kuri kamera watsinze uri kuvuga ngo indayo zishyura 900 nese nibyo? Ntago ndi indaya. Wowe ni buri indaya. Ngewe ese biriya bintu ujye uvuga bijya bintanga. Ngende indaya ngewe. Oya simvuze ngo indaya njyamye ngo ujye uzishyura ngo 900. Ngewe nari indaya ariko ubu nabivuye. Mfite fiancé mu kwa 12 ubukwe uzazuvumbi. Ko ndabizi muri abavumbi. Marigereke ubukwe bw'iki gihe bakizeho abantu 30 bo ku musore n'abantu 30 bo ku mukobwa. So abavumba nkamwe namwe nzabireka wo mbica. Ese Yaka ufite inkwano? Inkwano wondusha amafaranga. Oya ntacya ndakubajije. Ndi umukobwa twamaze kumvikana ko nzamukwa $12 Yaka kuri inkwano gusa. Yaka uri umusirimu. Byo mu rugo byose naguze kira kitu. Yaka rwose umusirimu. None se Yaka mfite kandi kabazo kamwe. Moi je suis pas trop d'état de matière. Mina kwambia. Oui d'accord. Yaka hari kandi kabazo kamwe. Wese hano ninde wakwa $12 hano abakobwa bahano iyo ubonye umuntu ni 300 $300,000. None se mfite akabazo k'amatsiko Yaka. Rwose nk'umuhungu wanjye nsubize. Kuko naherutse ngo ugiye kujya hanze nkajya nkumva ngo wanyweye nguvu nyinshi ntiwajya y'indege iragusiga. Cyabayeho? Byo byararangiye nyine narasigaye. Nta yandi mahirwe se hari yo kuzajya muri iyi minsi. Kugenda nzagenda swabonye ko bakanda boy bagiye nejo bundi bagizeyo Gatsirino waje kuwakira baratwereje nge na Njuga. Amafaranga udusinde nabo bari gusinda muri Amerika. Ejo nangwe ejo bundi ntago ngisinda. Ndahira.
Yakoze ubu ntiyazi. yaguye iyo nseko yawe y'ububandi. cyakoze agereka ngira akantu nibwirira yago umva yago ushaka guseka gusa yago ndashaka kubwira uyu musore abanyamakuru bose nta muntu njya nsekera ariko uyu nguyu ajya atuma nseka abandi bose ndabikarumana ariko wowe niba waranduze simbizi so bakandabuye bageze bohereza udufaranga